very much. Thank you very much. Tah, bless you bon. Sa alpon nagbanta ni kacing mahal kacing subon jauh pi. Sa cisen ngadan ni kalat naik blay pi. Sa komandar bless you bon. Sa daman sa ni balong kumita madam man sini si madam long room ini ngalalong kumi kami mentang ngalayo perlong sa GST department. Bless you bon. Mana kato bangalit siya po kahatiro. Kabadan kato ka interaction bat i chief secretary jang ka custom. Te day makikini gibala ay nga kakalibro asngi man pendengkam nga asngongu ga GST department bless bune nagbenta kam tami ba mentaro inlit on nga po hati isa di mansa nang ni alfon ni sa komandar ningam la nyaw so jing hag jing subon jang pi kini kini paino tengen ni lang bat sa alfon bat sa komandar ba iman ban ngas ka hati ba sa di manson i balong i pa jong i stay po jantia pa senrai sa di manson pas rai lokon ay kan nite isaru ngiya don lang namar hakan dekat kum kan project mission ro isar ilang project officer ngaro dong leader pamar mo ni dak keren hin ko por ba ngin sa pendek ke air ne kon tanu rai la kadang jengi bamenta kan tanu kan project ngdang ya cek mate kum no ban pen bon susu ke jakarep kinong rep nang ta isaru man ko pot ili chapil bani kedu kunong rep ngaru kunjo hi te kalong ba ngikermen mo ngikermen bakat-bakat ni ke project kanang nyai kumne hi ngindang follow kat bakat project kadang nyai kat bangi yang idon kam nang kong i ai sambai kunong rep mentang kan ne commission ngal asrang ban ai siki mesin mo ila ai siki ki solar dryer baki nong rep nang pan bahasa sukuno kom proses nang tagi slai saru ngin sayo te isar lei badan lang hanne te ikam tip ma ihi sibun ba ki bangidang ang note sa kamandande hadin balakut ke project ong ma kani ka kamjong commission ka kamjong uno lokadong kan kutang haba kutang ke project ay ka don lupa hi tang bangis ngowi shortcut kadang ai biang is kani kalat ban ai susu kalat jingirap ikino rep ngikermen ban lakut kani project mission ru isar ban lang ngin trelang nginang nang pun kiu susu ikino rep dengan way pat kalat kanti